Seneta aya atano aguthukio matongoretio ni Millicent Omanga mekorete hatikaini thutha wa kurega gwikinyia thingira-ini wa iregi wa mwambiririo kuria mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta atongorie mogaruku ma utongoria wa Jubilee bunge-ini ya Senate. Kuringana na muhuri mucari cia bunge-ini ya Senate Irungu Kang'ata, orite seneta aya monani itumi iria cingegiria Mwerũ ikinya thutha wa kwirikana ni magite mitugo na gwikinya kuringana na mitaratara ya kiama kia Jubilee. Undu ungi uronekana tari gitumi gia seneta aya mate iti ni gwikuruhania na munyinyi wa mutongoria wa bururi William Ruto uria ukuruhanagio na mwahu wa Tanga. Thogothogo kiama-ini kia Jubilee gicungeirie mogaruruku ma utongoria kuria seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen aikitio njata mutongoria wa aria aingi Senate na giturwa giake kuiyukio ni seneta wa West Pokot niwe Samuel Pogisio. Seneta wa Naikuru niwe Susan wa Karura Kihika onake naikitio njata muhuri mucari cia bunge-ini ya Senate na giturwa giake kuiyukio ni seneta wa Murang'a niwe Irungu Kang'ata. Ngiribotera Kameme TV, Njeta Gitau wa Wanjiku.